Саламатсыздарбы достор, биз бүгүн сиздер менен ондук бөлчөктөрдү бөлүү деген темада видео сабак жасайбыз. Ондук бөлчөктөрдү бөлүүдө экиге бөлүп карадым. Мен биринчи ондук бөлчөктөрдү бүтүн сандарга бөлүүдө. Мисалы үчүн 108,6-ны бөлөбүз 12ге. Биз кадимки мисалы үчүн 1086-ны 12ге бөлгөндөй кылып бөлүп алабыз. 10 бизде 12ге жетпейт, анда 108-ди алабыз. 108-ди 12ге бөлө турган болсок 9, 18 бирик көңүл, 9 көңүлдөр менен 10. Бул 108-ди бөлгөндөн кийинки үтүрдүн тушуна келгенде бул жакка да бир үтүр коебуз. Калганын кадимки бөлүүдөй аткара беребиз. 6 бизде жетпейт, 0 беребиз. 60. 5тен беребиз. 5ти 12ге көчсөк 10 бирик көңүл, 5 көңүлдөр менен 6. Демек, бул 108,6-ны 12ге бөлсөк 9,105 деген сан келип чыгат экен. Кийинки саныбызды бөлсөк 25,2-ни бөлөбүз 72ге. Мында 25 өзү жетпейт. Демек, биздин бүтүн бөлүгүбүз 0 болот. Андан кийин 252-ни 72ге бөлөбүз. Бөлө турган болсок, жакын болгон сан 3. 3төн бере турган болсок 6, 21. Кемите турган болсок 12ден 6-ны кемитсек 6. Бул жактан 1ди алып бергенбиз, 4 калган. 4төн 1ди кемитсек 3, 0. 360. 5. 10 бирик көңүл, 35 көңүлдөр менен 36. Демек, 25,2-ни 72ге бөлсөк 0,135 деген сан келип чыгат. Андан кийинки 17,1-ди 9га бөлөбүз. Бул жерде 17-ни 9га бөлсөк 1, 9. 17ден 9ду кемитсек 8. Мынакей 17-ни бөлгөндөн кийинки үтүрдүн тушуна келгенде бул жакка бир үтүр коебуз. Калганын кадимкидей эле бөлүүнү аткаргандай аткарабыз. 1ди алып түшөбүз. 81-ди 9га бөлсөк 9. Көбөйтсөк 81, кемитсек 0. 1,9 деген сан келип чыгат экен. Андан кийинки 6-ны 24гө бөлсөк. 6 бизде 24гө жетпейт. Демек, 0. Андан кийин үтүрдү жазгандан кийин биз бул жакка каалашыбызча 6дан кийин каалашыбызча 0 жазып алсак болот. 1 0ди жазалы. 60-ты 24гө бөлө турган болсок 2, 3, 2, 8, 4. Кемите турган болсок 2, 1. Эми бизде толук бөлүнбөй калды. Демек, дагы бир 0ди жазып алсак болот. 120-ны 24гө бөлө турган болсок 5, көбөйтсөк 20, 10, көңүлдөр менен 12. Демек, 6-ны 24гө бөлсөк 0,125 деген сан келип чыгат экен. Эми бөлчөк, ондук бөлчөктөрдү ондук бөлчөккө бөлүүнү карайбыз. Ондук бөлчөктөрдү ондук бөлчөккө бөлүп жатканда, мисалы үчүн 7,56-ны бөлөлү 0,6-га. Биз буларды бөлүүдөн мурда биринчи үтүрдү жылдырабыз. Бул жердеги сандын биз үтүрүн бул оң жакка карап жылдырабыз. Качан гана бул жердеги сан бүтүн сан болгонго чейин. Бирок бул жердеги үтүрдү ар бир жылдырган сайын муну дагы бирден жылдырып
ketişimiz gerek. Misal üçün 0,6'nın ütürün 1 jıldırdık. Anda bunu da 1 jıldırışımız gerek. Emi 0,6'nın ütürün jıldırsak 0,6 kaldı. Bu degen bizde 6 degen san. Bu jer bütün san boldu. Egerde bu jerde daha bir san bolgonda biz daha bir jıldırmakpız. Hazır bizde bir ele jol jıldırganda 6 degen san kelip çıktı. Demek bizden bölçögübüz, bölübüz 75,6'nı 6'ga bölü degендей san kelip çıktı. Emin böyle turgan bolsok 7'ni 6'ga bölsök 1, 15'ti 6'ga bölsök 2, 3. Nake ütür turgan жердин tuşuna keldik. Demek bu jakka bir ütür koyabız dagı. Kalganın kadimki bölüdö yatkarabız. 36'nı 6'ga bölsök 6, 6'nı 6'ga bölsök 36, kemitsek 0. Anda 12,6 degen san kelip çıktı. Keyinki sanımız 10,5'ti bölübüz 3,5'ge. Ütürdü jıldırabız. 3,5'ten ütürün bir jolu jıldırdık. Bunu dağı bir jolu jıldırabız. Bu jerdeki sanımız bizde bütün san boldu. 35 degen san boldu. Bu jerdeki sanımız dağı ütürde bir jıldırsak 105 degen san bolup kaldı. Anda 105'ti 35'ge bölü turgan bolsok 3'tön tiyet. 3'tü 35'ge koysuk, 3'tü 5'ge koysuk 15 biri көңүл, 3'tü 3'ge koysuk 9, көңүлдөгү 1 menen 10. Demek 3 degen san kelip çıgat eken. Keyinki bölübüzdü atkaralı. 3,5'ti 0,114'ge bölübüz. Bu jerde ütürdü. Bu jaktыкын bir jıldırabız. Bunu da bir jıldırabız. Emi bu jerde bizde 1,4, a bu jerde 35 degen san kelip çıktı. Bu jerdeki san bütün san bolup kalgan uçurda biz bütün sandan keyin nöldör bar dep elestetken üçün bu jerdeki ütürdü bir jıldırganda bu jakka bir nöl koşulat. Demek bizde 350 bölü 14 degen san kelip çıkıp kalat. Türde 2 jol jıldırdık. Em böle turgan bolsok 35'ti 14'ge bölsök 2, 15'ten 8'di alsak 7, 0. 5'ti 4'ge koysok 20, x көңүл 5'ti 1'ge koysok 5, көңүлдөгү 2 menen 7. Demek bulardı 3,5'ti 0,14'ge bölsök 25 degen san kelip çıgat eken. Keyinki bölübüzdü atkaralı. 32'ni 1,25'ge bölübüz. Ütürdü bu jerde ütür jok. Demek ütürden keyin biz nöldör bar dep elestetip olabız. Bu jerdeki ütürdü bir jolu jıldırganda bunu dagı bir jolu jıldırabız. Dagı bir jıldırganda dagı bir jıldırabız. Demek bu jerdeki sanыбыз 2 jolu jıldırsak bütün san bolat eken. A bu jerdeki sandın artına 2 dana nöl koşulat. Demek 125. A bu jerdeki sanыбыз 3200 bolup kaldı. Böle turgan bolsok 2'ni 5'ge koysok 10, biri көңүл 2'ni 2'ge koysok 4, көңүлдөгү 1 menen 5, 2'ni 1'ge koysok 2. Kemte turan bolsok 0, 12'den 5'ti kemtsek 7, 700, 6, 5. 5'ten bersek 5'ti 5'ge koysok 25, eksi көңүл
5'te 2'ye bölsek 10, көңүлдөө менен 12, бiri көңүл, 5 көңүлдөө менен 6. Кемте турган болсок, 10'dan 5'ti kemtsek 5, 9'dan 2'ni alsak 7, 0. Эми бул жерде бул сандар бүттү, бирок биздин бөлүүбүз аягына чейин аткарылбай калды. Мындай учурда биз бул жакка 0 жазып алсак болот, өзүбүзгө керектүү канча керек болсо ошончо. Бирок бул жерге үтүр коюуну унутпаш керек. Демек, бул жердеги сан бүткөндөн кийин биз бул жерге үтүр коебуз дагы аягына 0'дөрдү жазып алабыз. 1 0 жазып көрөлү. Бөлө турган болсок, 6'dan берсек 30, 3 көңүл, 12 көңүлдөө менен 15, 1 көңүл, 6 көңүлдөө менен 7. 1 0 жазсак жетиштүү экен. Демек, 32'ni 1/125'e bölsök 25/6 деген сан келип чыгат экен. Мынакей ондук бөлчөктөрдү ондук бөлчөккө бөлүүдө ушундай эрежелер аткарылат. Демек, ондук бөлчөктөргө бөлүп жатканда үтүрдү жылдырабыз. Ал эми бүтүн санга бөлгөндө кадимки бөлүүдө эле аткарабыз. Бирок үтүрдүн тушуна келгенде тийиндиге үтүр коюуну унутпаш керек.